Wat kan ons verwag wanneer ons geaudit word? You will receive one auditor who will come to your farm for 2 or 3 days, depending on the size of your farm. The auditor will have a checklist with all the criteria that are required for fair trade. You can even find this checklist online, and the auditor will do interviews with management, but also with workers, and he might request individual interviews with certain group of workers, or only with women, or only with the sprayers. As jy nou geaudit word, hoeveel keer word jy dan daarna weer geaudit? You get audited every year. We have 3 certification cycles. So the first cycle is a 3-year cycle. After you've done your first audit, you will receive a 3-year certificate, but we will still have to audit you every year. Flow helps farms reach fair trade compliance requirements through regular training and support. Next, she meets Boerdewyn Goossens, Executive Director of Fair Trade South Africa and Fair Trade Label South Africa. Katie, het gaan baie goed, dankie. Boerdewyn, wat is jou rol in fair trade? Our role in fair trade is to make sure that the products that leave the farm also are sold in the market. So we want that the apples and pears from your farm, that they are sold worldwide in shops. So this is, for example, a shop in South Africa where certain fair trade products are being sold. But this is happening in England, this is happening in Holland, this is happening in Germany, in a lot of countries all over the world. Wat gebeur met die produkte nadat hulle die plaas verlaat het? Katie, I think the easiest is to explain it to you, to show you some examples. The first product I want to show you is fair trade coffee. It is produced by farmers in Ethiopia under fair trade conditions. There is a South African company who buys the coffee beans from the farmers in Ethiopia and roasts those coffee, so it processes the coffee and puts it in a packet. Then the packet is labeled with the International Fair Trade label. And then we have another example that is fair trade wine. For example, this Thandi wine. All the fair trade wines must have only fair trade grapes in it. So you can only produce fair trade wine if you use fair trade grapes. Katie, do you have any more questions? Nee, Boerdewyn, maar ek sal graag van die fair trade rooibosstewe koop. Oh, dat is een goede idee. Katie leaves Cape Town on a day-long drive to the remote Northern Cape. In the first part of her journey, she found out how fair trade works with large-scale commercial farms that hire workers. Now she's come to the small town of Kemus on the Orange River to see how small-scale farmers can participate in the fair trade system. She arrives at Extian Scale Agricultural Cooperative, which farms raisins. She's met by Extian Scale's chairman Neely Kok and his deputy Tommy Rahman. Kyk jy na dit van? Brona aan die kant Ceres. En die ondervoorsitter en ek is die voorsitter. Dis 'n paar appeltjies. Kan ek jou help? Dit is swaar. Kom maar binne. Neely, hoe word klein boere betrokke by fair trade? Omdat klein boere klein volumes het, is dit noodsaaklik dat klein boere hulle eers in 'n groep organiseer of 'n boerevereniging op 'n koöperasie soos ons. Watter proses het julle gevolg om by fair trade aan te sluit? In ons geval was ons alreeds betrokke met Tradecraft in die Verenigde Koninkryk. En vandaar het ons toe aansoek gedoen deur die flowstelsel om geakkrediteer te word by fair trade. Hoe kan 'n klein boer by fair trade aansluit? Daar is net een manier hoe die klein boer kan aansluit by fair trade. Dit is dat die klein boer moet aansluit by 'n groep, by 'n koöperasie of by 'n vereniging.
Sy volumes word dan ook getel onder die van die kleinboere. Kyk, julle moet 'n eenheid vorm. Om as 'n individu aan te sluit is dit onmoontlik. Dit is finansiëel nie voordelig vir hom nie. Daardie groep kry dan die standaarde van Fairtrade. En daardie groep moet dan voldoen ook aan die standaarde van Fairtrade. Wat is die standaarde waaraan kleinboere moet voldoen voor hulle by Fairtrade kan aansluit? Wel, Fairtrade se standaarde is geskoei op 3 pilare. Dit is die omgewingsstandaarde, die sosiale standaarde en die ekonomiese standaarde. En hierdie standaarde moet onderhou word. Wat is die voordele vir 'n kleinboer om by Fairtrade aan te sluit? Die redes hoekom ek aangesluit het by die organisasie was eerstens, die organisasie kan my help met die nodige kennis, landboukundige kennis van die wingerd. Dit is waar ons kry die opleiding by die organisasie. Die tweede gedeelte is om te help in die wingerd met die mechanisasie, met implemente, waar ek as 'n klein boer dit nie kan bekostig nie. Derdens, deur die organisasie finansiëel behaal die volumes wat ek inlewer beter pryse as wat ek dit op my eie sou doen. En laastens is die organisasie het die kapasiteit om sy lede te ontwikkel, om opleiding te verskaf. Nelly, hoe kry julle 'n beter prys? In die Fairtrade stelsel is daar 'n minimumprys. So die boer, die klein boer mag nie minder as daardie minimumprys vir sy produk kry nie. So dit is eintlik 'n veiligheidsnet vir hom. En dan het ons organisasie nou sedert 2005 met die kopers in die buiteland geonderhandel om dan nou ook vir die boere addisionele betaling bo en behalwe die markprys wat hier heersend is te betaal. The meeting is over and Neely and Tommy take Katie to see how small-scale farming works in practice. Their first stop is the cooperative's equipment store. Reg, Katie, hierdie toerusting behoort aan die koöperasie, behoort aan die lede. Ons maak hierdie toerusting aan die lede beskikbaar teen 'n klein lae huur om net die onderhoud daarvan te betaal. So ons maak dit redelik goedkoop vir hulle beskikbaar omdat ons weet, kyk, die boere kan nie hierdie toerusting almal self koop nie. They show Katie the rest of the equipment, much of which was purchased through the premium. Alles is deel van die premiegeld wat aangekoop het. Want ons het nie alles op een slag gekoop nie, omdat die premiegeld ook maar beperk is. So ons koop 1 jaar dit en die volgende jaar dit en so gaan ons aan. Wat jy voor jou sien, dit is nou die stoor waar die chemikalieë in geberre word. En nou al daardie borde wys dat daar voldoen word aan die standaarde, die beskermende klere, die rookverbode, daardie gevaarteken, al hierdie tekens of simbole is wat aan die Fairtrade standaarde moet voldoon. XTN Scales Premium has not only financed farm equipment, it has also helped pay for school bags for the children of small farmers, financed the upkeep of irrigation canals and water pumps, paid for the cooperative's administration expenses, and provided capacity building and training such as bookkeeping skills. R188.85. My inkomste skryf ek hier neer. Dis ons inkomste vir 2010. Next morning, Katie visits Albie Adams, one of XTN Scales' small farmers. Albie, watter voordele kry jy van Fairtrade deur middel van die koöperasie? Ons kry gereeld opleiding. Ons het nou kort opleiding gehad in finansiële bestuur. Dan kry ons ook 'n ekstra premie. Maar dan vir die boere wat direk na die boer toe kom. Albie, is dit moeilik om al hierdie regulasies wat Fairtrade stel om dit te implementeer? Ja, vir 'n klein boer sou ek sê is moeilik. Want baie van ons het nie die kapasiteit om dit te doen nie. Maar as jy eers in die proses is, dan gaan dit maklik. Watter vereistes stel Fairtrade vir jou werkers? Hulle vereis dat ons die werkers die minimumloon betaal wat die by ons geld. En op die oomblik betaal ek bietjie meer as die minimumloon. Albie transports this season's raisin harvest to a produce trader's depot.
Fairtrade has a separate set of trade standards for traders who buy Fairtrade products. This also makes it easier to monitor the flow of Fairtrade premium and prices. At the depot, Albi's raisins are weighed and stored. The containers are clearly labelled to indicate Fairtrade produce. Fairtrade products must be traceable back to individual farmers. Buyers must sign contracts with producers that guarantee the Fairtrade minimum prices and premiums. Producers may also request pre-finance from buyers up to 60% of the value of their contract. Before leaving, Albi gets a receipt from the trader with a unique flow identity number. This also assists the traceability of his produce. Thank you. Katie returns to XTN Scales offices and attends one of the cooperative's regular board meetings. The board, which is elected by its members, manages the Fairtrade premium on behalf of the cooperative. It determines the needs of members, identifies priority projects and implements them. Projects are decided on with the input of all members. 'n Mens moet seker, ek dink, hulle sal moet begin kyk na in die toekoms vir die klein boere droogfasiliteite daar te stel. After the board meeting nearly summarizes the Fairtrade system. Kyk jy, kan ek net vir jou verduidelik die flow stelsel. Wat ons hier het is die uiteensetting van hoe die produk vloei. Wat jy hier sien is die produsent. Soos byvoorbeeld miskien ons wat rosyne produseer. Van die produsent af, dan kom die koper. En die koper kom onderhandel met die produsent. Want die koper is dan verantwoordelik vir die premie wat dan teruggaan na die gemeenskap toe. Van die koper af gaan dit na die prosesseerder. Van die prosesseerder af word dit dan verskeep. Dan in die buiteland het ons dan die invoerder daar aan die kant. So die invoerder is dan verantwoordelik om die produk te ontvang. Van die invoerder af gaan dit na die groot handelaar toe hierso. Van die groot handelaar af gaan dit na die eindverbruiker toe. Dit is nou waar jy 'n produk soos byvoorbeeld hierdie kry. Dis nou die Geobar waar ons rosyne in gebruik word in die Verenigde Koninkryk. En agterop het hulle normaalweg 'n storie om die kopers te motiveer hoekom moet hulle die produk koop. Die eindverbruiker sal altyd dink aan die produsent. Dit is dan ook hoekom ons wys hoe die rand terugvloei tot hier by die produsent. Kyk jy, so ons het nou by die einde gekom van ons toer, né? Jy het nou by die einde gekom van jou toer. Dit was 'n plesier om jou hier te gehad het, hoor. It's been a long and tiring trip, but there's much that Katie has learned. The fair trade movement creates fairer trading conditions between producers, traders and consumers. FLOW is an international organization that helps farm workers and small farmers to earn more money and to improve their lives. This means improved living and working conditions, an additional payment called the premium, and a minimum price for produce. Organizations joining the fair trade system must abide by a set of social, economic and environmental standards. Compliance to these standards is monitored by annual audits. Fair trade is open to farm workers at large hired labour farms and to small-scale farmers, but the standards for these two groups are different. Armed with new knowledge, Katie arrives home. Her return is emotional. Hello!